Kwadwo besia. Na de ona wo kodo aduane. Emma so obenu anasade ni se onu aduane emma wo no ma bidie. Nonsense. Wo kodo ade. Besina ko no aduane no. Wasade ni sei. Wasade pa ni sei. South Fianas me no aduane. Ha? Mommy, ade. Awo me. Ade. Ana se wo de mommy wo ya ade awo ya na abro so. Ade. Kwadwo besia. Minimo. Ma mefie ha ka mutso so kwadwo besia. Una ba no aduane ambe. Na bi wo class na wo ma ha no. To da wo na me mesoma no a. Ena kura aduru me so me no so me no aduane no. Enti me kwanwa ma boni be ne wo. Ekurase aduane putoputo ya na akon do. So kodo putoputo. Wo mu aduane ma me di ekurase da. Wonu abi ma me di ekurase da. Maba kumase na me di kumase aduane no. Wo koye putoputo na mmedi. Ma do ya me le mani nche ho. Me mpesa. Me pa chawo. Me tima wale ho asu me ma me no. Me timi fo no nyafo me timi family le me fo. Oyo bi de hye. Ensa na se me srew. Twitwane amaso. Mami, sorry. Me patrol. Who the mate obey. Awo me. Any pe won mo see ya. Yeah. Mami. Anyone na obey ni mo se wo onu odwene e magina wudie. Anyone na aka so magina. E tena me ko no me fa magin tu na so wo mpe. Ne won sakra me nsai. Anam se me koya ma wudie nsa wa me. Wo ha ne sai. Suda. Mati. Ni ma wo fam nyina. No. Hey. Wa ko goto de. Wo be ni. Mimi ne mani ma. Obo be. He ko to ja wo asiane se me person na koma to ni jam. Tacho. Wo ye osobro chie. Wo ye paabobo. Simpapani. Wo ye simpapani. Oba no yo simpapani. Asami wo free help ko ekurase aka se me fama do so wo boda mo so se patam se me no ma pamo wo boda mo minko ye Jimini asom papa ya mo mama yusu magi mi yusu efa bintu ade na o kire mi si fa bintu o se de na o pe enchine kakra bi enchine so me pebo obade ebo ni anya afu no be kwa adan akọ panchine bo aba enne wontimi free han kwa adan akọ panchine enya na asem edwom ebo ho kuma si dwom ebo enya na me ko fa ki no makoto ebo de ni ode fa de oyo okay je odu amre ma fa bom enwini ba bia wate sazo besne mami odonti segment sazo besne Wajimi dodo. Oba jimo na wu. Mami. Ade. Etu manije hu hia. Manije hu hia. E na wo yese wa acho oba me nete. Na kotu agutu. Oni mani ni ye. Kotu agutu ye ni ye. Mampa na chewa de wo ye ni hwede. Abosai pepa cho. Se ko bono nan. E bono nkona. Me ne hyede mu. Anadwo mu se mami. Obeyo de. Dwine me ho. Obeyo de. Woti no wi. Efia no dia. Una asiye. Obia ni chafa wo. Minwuye. Obia ntimi. Chisemewu. Me bafie. Chisemewu. No baga wire. Na maduane wo ya wo sori awuchimu ano saa no mommy me pacho ma serve the si dining table no mi bia so ye bia mommy say bia na me di magi aduane na mimi godie wo de saka ka wo kwanka mawu magi aduane mimi kokodi magi aduane me kan cho se mami se aduane wi me kan cho se aduane we se mambi my yellow rice water amount D rice water let us see one D nonsense
kasa no na open na so na wudi na wahwe nsu agum ne na how Mimi did so na wutimi you dey too much Mimi did the way what can Nkansah some pa say me nyimi na mdi nsu obegu na me nyimi no di nsu obegu mo ho de amame aye me mame esi dan mame esi me ti he didi waba waduane wa mesi aso me de waduane esi dining table so me ne mo metena se ndidi no abenye me ma betena bonten o ma me se magi na maye se o nidi a obi ani se aduane ni bu ofie ha ene wo behwe nsu agu aduane aduane a wo die wotuma fa nsu agu aduane nim se Mimi me mame aduna wo ye no abroso amina wo ka kire me abroso amina wo ka kire me ko bi na so bufu me Mimi na abroso akone ko ya shi mina wo ka kire me so me se twan wa ha de me koya no me so woni behu kame me mochi me di so do Mimi kame awo me Mimi uko aduma wo each pro about 10 afei na wo ba Beba cho me kasa. Aso, me catch up say emergency or hospital. Every day emergency. Every day emergency. Who na emergency mo aduma? Who na emergency mo aduma? Who aduma is only 8 you have to be at home. Why? It's 10 o'clock. You are not coming. Hey, this house will not contain me and you. I swear. It will not contain me and you. You are supposed to be at home at 8 o'clock, not 10. I said, "Will be a mommy time I was a me few. And yet you want to be a time me for one and me baby. And see this my later. I did not was come here be my one. Me mama time because 8 I'm pessimistic. That's a piano freezer. Nkansah say fridge mo my bed. At home, yeah, no be any be there. Be a one on one day. Sana catch them. And then me no me aduane ni. And then me no me aduane ni. Thank you very much. Thank you very much. And then you catch them said me no me aduane ni. Who could be bad? O beba. Who could be bad? O ba na behu. O ba o behu. What is? So one semi be a koye, sa 2 hours in bed ya ya. Me no me ya ba chia ya. Ya ba chi ni ayam, twa me hye ba. So hye nika, me hye bia ba, na ba hu. Kobi bibi anya fine. Bibi anya fine. Ade a ma me ne me ye wo fie anwure we ba. Emergency wo hospital. Inti ne my late kakra. Bibi do 10 pm ya. O ma me anya ento kwa pa. Ehe fa na me koda ye. Bibi a me koda ye. Me san go back. Ani me pa cho. Si a me nye de. Aso. Wow, ni msifia. Obaye be me biye ni ha. Inti mesrew. Enye wo hyeso. Mesrew se nansa bia. Flowers fefefe abuju. Nwe twaso. Why? Oh. Me. Ai twaso. Na me wana wa. Mese flowers na ze na twaso. Na Africas no so sisi ato. Oro. Woni se mo fast ni mimi ana. Na bi gina ha ko kai twa flowers enya fan o. Enya fa ma hwan. Ana mo so ma ha sha mbe je sai djuma no. Da nyami ni na mo biye. Eni ye wa baidi. Me. Ka no to da kwa me ho. Inti me horo. Me eto da me. Oba bre wa me horo ka. Na eche wana. Me house boy. Wonya house boy. We helper, ye na help ye. Me boa, me sti me horo. Bisa wo fase. Me. Eto da dwen me wa bra, me horo ma no. Enti me po susu. Enti me hwe so, me horo. Enti wo wora enche. Why? Nothing ayin so.
flowers no odwitwa so asem ti o ye ne sa ni anu aso due buom so what you say ma gina ho why let's walk on mate why say why be so person okura se dia eni asem dia to ani ti no why say why nya dia kura na se dia se dia beko wo ye dia anu aso due buom asa o threaten me me threaten why na me threaten o threaten me me threaten o say ate threaten o say mate asa o mate why mate to dia nako why uti o ka eche o passe fifi o ka eche ye mu ade no mu hwi na moti wiase o mo ehuru ka anyi bia no udu ya toto se eyi asabe yo fa be ka hwe misisi ase wo sei ondododo flowers ni ho no ka ne ensem bibie na we dey me hwe mi ka o se du mani de enye me ofa aduma me ma boys na wo ani da bani mo de bia mi ba Kwadwo ona na ya me ma ne bedo no me tua ne ka de ka so me ko wo hye be nti emu nia se obe sa de no kwa inso to ya na ha wo fa obe ho ka wa na odi ko wo hye be no niska na gotua mo ase me yan sika na me pese obe waste no nti ono ya neska no na ka fie ibenye bi foforo de aye weda mshawa mi kunu wa hanyina saada de biye no ye fo bi ba no abe ni atua ne kanti bi se du mandi am se me ka se sam ofa kunti bi ni weda mshawa me ba de tua sika de fi mi ba ko me pa ne ya ko homa o yi sa sika ni na wo mo ebetwa flowers wo mo ba ruka yina o ne twa mo ka se sika na me pese ye be waste no me bo ho ban sa sika me bo ho ban uti de me nti na dwuma no wo ye be ma aseto wo ye enye memo na me ruka enye memo na me twa flowers no wo ye be ma aseto wo ye eso ye nya sa ge nye yi aso no credit na enye sa ge nye yi me ofa pa nso de bismiti me be se enye ekodi wo ekodi na me ka ofa me pa cho Remember boys na me ka so me ko wo shi me enti no ko relax enye ekodi wo kwa dia wo ye na me ko me aso pa cho me ofa o ti bi wa nso wa wo fanti minye wo be ye kura na wo sire sifia mo mate fita kaka se ye fia mo mate na mo eni ni kumu titsagum wo ba ye de no ye no sumfa so wo so ne de e fa so be na wa planting this afra wo se keke ka horo keke eni so ntimi manege wo jume ubi